bantu rero mukora ibiganiro bya siporo, mureke guhanganisha abantu, mureke abantu baryoherwe na siporo. Nimukora ibiganiro bya siporo, mureke amatiku, guhanganisha abafana, gukurura umwiryane ndetse no gutangaza ibihuha. Ubwo ngubwo abo mbwira barumva, ba Lorenzo hariya na Musangamfura na Rigani Rugaju, buriya ntacyo mwigiye kuri bakuru banyu? Nta somo mubona? Murangwe n'ubupfura nk'uko amazina yanyu ari kuvuga, muvuga urubuga rw'imikino, muryohereza abantu, mureke guhanganisha abafana no kwirirwa. Ariko muzi agaciro n'uburemere bw'iriya mikoro muba mufite, muzi agaciro ka mikoro. N'undi wese ukoresha imbuga nkoranyambaga ufata mikoro, muzi agaciro n'uburemere bwa mikoro. Niba ufite abantu 3,000, ubwo iyo ufashe mikoro uvuga, ni ukuvuga ngo ukoresha inama abantu 3,000. Noneho hariho n'abagejeje kuri miliyoni, sibyo? Buriya ni ukuvuga ngo iyo ufashe mikoro uvuga, ukoresha inama abantu miliyoni. Icyo mujye mukibuka. Usanga ikaze ku Ngenzi TV, ndagusuhuje cyane. Nge ndi Spiridio Habimana. Muri ruhago nyarwanda, igicu cyabuditse umupira w'amaguru, aho kubyara ibyishimo wahindutse inzira y'urwangano. Abakera bati aho kwica gitera uzica ikibimutera. Reka tuze umupira w'amaguru mu Rwanda kuva muri 2012, kuko nibwo umwotsi watangiye gusa naho ubonetse muri Ferwafa. Ariko benshi ntibabiha agaciro. Ubwo Ferwafa yemezaga ko abapolisi b'u Rwanda batabasha kurinda umutekano w'ikipe ya PRFC ikiniye n'iya Rayon Sport kuri stade regional, nyakwigendera retired captain Ntagwabira Jean Marie ajya gutoza Kiyovu Sport yahise yamagana abari inkingi zayo, abashinja ko ari bo yanyuragaho akabaha ruswa, bityo ya PRFC ikabona intsinzi bitayigoye. Ntagwabira yerekeje mu ikipe ya Rayon Sport, nabwo yashinje bamwe mu bantu bayo ko atabakeneye ko ari bo yifashishaga, bityo ya PRFC ikibonera intsinzi bitayigoye i Nyamirambo. Ntawakwirengagiza ko umwaka wakurikiyeho ikipe y'igihugu Amavubi yahawe igihano kubera gukinisha umukinnyi ibirori bitemewe. Ikipe ya PRFC n'iya Police FC zaje kwemeza kudakinisha abanyamahanga, zikinisha abanyarwanda gusa. Ubu izo kipe zarabagaruye ndetse n'umubare uriyongera. Ferwafa hibazwa impamvu nta komite nyobozi irangiza manda. Kuki hatorwa umwe akizanira abashaka cyangwa abagenerwa? Tuze turebe uko igicu gikomeze kubudika mu makipe, urwangano rukavuza ubuhuha kugeza no mu itangazamakuru, bikamanuka kugeza mu bafana, bikaba byaraciye abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda kureba ikipe bakunda. Ubwo ubuyobozi bw'ikipe ya PRFC bwatangazaga ko Mupenzeto n'itsinda rye ririmo Majoro Jean Paul na mugenzi we Majoro Ernest bafunzwe bakurikiranweho kuruga bakoresheje amazi yo kunywa, byahise bikangaranya benshi. Ibyiciro bigize umupira w'amaguru mu Rwanda byose reka tubinyuremo. Ferwafa inengwa ko itegura shampiyona nabi, kuko hari aho usanga ikipe ishobora gusura inshuro nyinshi, mu gihe hari aho isurwa rimwe nayo igasura indi. Umutoza Banamwana Kamarade utoza Bugesera FC yifatiye ku gahanga Rwanda Premier League iyobowe na Mudaheranwa Yusufu ko gukina n'ikipe ye ya Gorilla FC utakwizera intsinzi. Abasifuzi bamwe bahabwa ibihano biremereye, abandi bakoze n'amakosa arenze ntibahanwe. Cyangwa hagati mu bafana ba buri kipe harimo ikibazo gikomeye, kuko buri komite nyobozi izana abo bita intwaro. Uzasanga hari bakora mu miryango ikipe yakiriye umukino, mu miryango mu gihe ikipe yakiriye imikino, komite yose izana bayo. Aha niho igicu kibudika, ukumva ngo buri kipe ishyamba rirwanya ubuyobozi. Imyitwarire igayitse ku makipe ashaka kugira abafana benshi byagaragaye ku ikipe ya PRFC ku mufana wo mu ikipe ya Rayon Sport imutwara. Iyi iracyari Ingenzi TV, nakwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubonera amakuru tukugezaho ku gihe. Ni mu gihe mukiri kumwe nanjye Spiridio Habimana. Ubu hagaragaye uwavuye mu ikipe ya PRFC ajya mu ya Rayon Sport.
igice gisigaye ari cyo itangazamakuru. Umunyamakuru ntabwo yarota ibibazo biri mu ikipe. Hano niho hakarebwe neza. Iyo umuntu yayoboraga ikipe akavaho agirana ikibazo n'abamusimbuye, nawe ko itangazamakuru ryamutangazagaho inkuru, nawe arahindukira agaha amakuru abanyamakuru, ikipe igahoramo induru. Abanyamakuru bateshutse ku nshingano zabo, bo ikosa rya mbere rikomeye riri kuri nyir'igitangazamakuru wemera ko habera isibaniro. Niba rero inzego zitandukanye z'ubuyobozi ziba ntibindeba, zikirengagiza ko umupira w'amaguru mu Rwanda ariyo nkingi ya mwamba yagaruye abanyarwanda bagahura nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, nazo ndazinenze. Umwanzuro wawe munyamakuru, tekereza neza ko ikaramu ukoresha itakora n'uwo utuka arayifite, kuko n'uwo utuka nyine aba ayifite. Munyamakuru, tekereza ko mikoro ukoresha wataka mugenzi wawe nawe ayifite. Wowe nyir'igitangazamakuru utekereza ko ushobora gufatirwa ibihano kuko watanze umuyoboro wo gutukaniraho. Abayobozi ba buri kipe cyane Rayon Sports, APR FC, mugerageze guha ubutumwa abafana banyu ejo mutazisanga mu bibazo nk'ibyo munenga bya mbere ya jenoside y'u 1994, donc mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ikipe nitegura igatsinda, abayikunda bazishima. Hubakwe umupira w'amaguru udashingiye kuri munyangire. Iyi ni Ingenzi TV.